smis Dr Uilleam Stiùbhart, agus ha mi tugus go seo ag solmórastig. Is an teich blianna Gàidhealachd ha mi rifid tugus a chéim maighstireachd in Master's degree, MSc an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd. Cultar Dùthchasach, well, ha sinna taristeach na rutan, na nithean, a bhí ag géil na bheatha láithol. Ha sinna cuatar na h-innealan, a bhí na dèiligeadh. Ha sinna cuatar na nithean, as a begat de fudach. Ha sinna cuatar an àrainneachd maighstireachd, as a begat de dh'oiine be beo. Fiús nach ha sinna cuatar na bheatha, leis an begat an coimhearsnachdan na dùcha ha siad. Haris an teich blianna Gàidhealachd ha dhéimeadach seo siad de dh'oileanaich a bhí acing. Daoine ag go bhfuil an a-diugh, an a fhèin, an an-diugh, an an-diugh na Gàidhealtachd. Daoine ag go bhfuil an a Eachdraidh na Gàidhealtachd. Daoine ag go bhfuil an a dùugh nátar na Gàidhealtachd cúteach. Ha sinne a bhí ceamsachach tóir van na àrainneachd, chuma rin na àrainneachd bhí ceamsachach bhóine. Gàidhealach ha daoine ag go bhfuil h-innealan an a sgeul fhall, as a coimhearsnachdan go héin. Agus féidir sin an chúteach an a bhí cúm an neolala se ha siad an an chéis an a phríomhach na sáisine. Han húsa a másin trí bliain, páirstúin. Féidir si fudach ar a bharich, enneo féidir an cúsa dhéanú ag gasta. A fáilte ruamh.